Indian wngkha champion trophy ni winner champion trophy winner wngmani pore Dubai hindi ta desh ni kwbangma kuna kuna ni lukurok tongsokjakmani jason ni video mangpili kasoi phekya final match o India rok New Zealand no harimani Indian ni bwskango New Zealand rok 252 run ni lokho rwmani a run ni lokho o India rok 6 wicket thariwi last 49 over o 254 mane 254 run swnamwi 4 wicket by Indian rok champion trophy ni winner wngkha tai o match o Rohit Sharma 76 run swnamka hingkakai Indian champion trophy tikimani pore tikimani yagola kwbangma sohorni kwbangma tongthoklaimani lukurok lamao nokhorlaiui mwsalaimani jason khaimani video mangpili tabuk social media o kasoi phekya tai norogo nugui mankhা na video ni screen o tongthoklaimani o jason ni video mangpili Hinkai paithakgo amsungno sanai norok ani video no chajakai ani channel no chajakai ani channel no like subscribe khaidi mate haite bo katal video rok manani bagwi.